Мин Хосехем Диодоров Иван Николаевич тыһынча 910 агыс сыллааққа чоропчу улуғын хадар нәхилегер төрөбүтә. Ага дойду улуу сериитин иннина колхозка бригадиринен үлеләбитә. Сериге тыһынча 901 сыллааққа атыржақ ыйын 10 күнүгер ыңырыллыбыта. Кини кавалерийский часка төбеспите. Бастыкы сүрөхтәнита Серпухов кораты басхолу рихин кыргыһы. Онтон Сталинград сериитигер кыттыбыта. Паулюс бериммитин кенне быстахыты алahыга баһырбыта. Иккен арый госпитальга эмтенен үтөрен баран Харьков кораты басхолур кыргыһыга кыттыбыта. Тыһынча 904 сыллааққа Семен Михайлович Будённой адынан Москватагы үрдүкө офицерскай осколага үөреттері ыппыттара. Кыйы болан үөрені сылжан улуу кыйы парадыгар кыттар ческетиксибите. Он талылыбыт Джон Ақсаныгар кирсен маршал Георгий Константинович Жуков салаятчылақ парадка кыттар. Парадка білімнені сырыттақтарына маршал Семен Михайлович Будённой кәрие сылжан кенеха «Молодец, казах» дебит. Ону «Я не казах, я якут, товарищ маршал» дебит. «Все равно молодец» дебит Будённой. Үөрені сырыттағына аға дойду улуу сериитин 2 степеннах уаржанынан Хорсунун ихин, Москва көміскелин ихин, Сталинград көміскелин ихин, онна аға дойду улуу сериитигер Германияны кыйы ихин мәтәлләрінен нағарадалымыда. Мин Хосехебинен кен туттабын. Улуу кыйы күнүнү, орденнара күлүмнү, кыйхар кыхыл сарылы, бұлақтара телимни, кыйы күнүн күллері бит ветераннар ихеллер. Ан дойдуну күн сирин алжархайттан быхабыт, ыра харыға тус илин уоту саба үктәбит, кыйы күнүн күллері бит ветераннар ихеллер. Кыржыга да бериммет, өлүүнү да билиммет, ситер ахар кемнери ди тумандарын уңорду, кыйы күнүн күллері бит ветераннар ихеллер. Кыйы күнүн көтөгөн аластарга агалбыт, уот сериини төмүктен бар жоннорун өрдүбүт, кыйы күнүн күллері бит ветераннар ихеллер.